Di Sandy kita akan main best of the best ya. Langsung tangan kanan, Tangan kanan Rowling, tangan kiri, Linda, smash, Raven Jordan, defense, Hyundai, badminton IQ, Xiao Song Jae, speed, Kevin, endurance, Gracia Colin, service. Kevin, Pemain terbaik tangan kanan. Racing, Tangan kiri. Lindan, Smash. Marcus Fernaldi Gideon, Defense. wow, Andan Binking, Badminton IQ. Momota, Speed. Carolina Main, Endurance. Anjam, Service. Ketinggian yang Endingnya tangan kanan terbaik. Open Kid, Tangan kiri. Lindan, Smash. Raven Jordan, Defense. Open Kid, IQ. Kevin Tandaya, Speed. Kevin Tandaya. Endurance. Ini ambulans ini lebih penakut ya. Service. Pengekan tinggi. Tangan kanan. Chong Wei, Tangan kiri. Lindan, Smash. Smash, Li Chong Wei, Defense. Defense Li Chong Wei, Li Chong Wei Lindan lah, tapi Li Chong Wei. Oke. Badminton IQ. Kevin, Speed. Speed Kevin, Endurance. Endurance, Service. Service. Oh ini pemain Korea tuh yang servisnya melintir. Aduh nggak tahu saya lupa namanya.